kembali di berkini ke video pembentangan senipan kamdani pelan keba kanu keba pelan ke tunjuk pelan Henry kita kan tinggal nanti ke jonga ha kebangannya ini kebaik Yamaha R15 version 2 kebadir kemudian kebala khamslim ke khamrimi hari wala kata kalau kebaik pesutenan benda compare bikin perkerja baik kan kerja minta wala kadi kamar kebarin mereka engine kena refine pesutenan baru taru berkepik obrol kalau kebaklan bah tu nanti compare begini pergi baik basis pasang tu sisi Henry laring ikan yang baik pada bakam yang pada dia kalah hika around 5 version 3 kebat kalau bakam kanya nak pering jom baru kita baik bah basis pasang sisi kumba pila yu ilang mentah ba ngalak po ini po jauh pedeng basic ke blog kan ni jujur kan dekat hengkali ka along sebab pelak diam kamtam haki kita belum school ban haki kita belum tri ka long ru ko bin kita ba pensilam school ba pensilam tri ya ki no tri nokta bi kena school ba kum juru ya ki no yo no han ne ki no lit no wan ban hak juga po ban omot pin he ya ka suru ru ka along ka ba ya ba nomor ba ki yang ki along kha pelak akan ka jaka bar ki surok ki dangret bar ki kalipat kila nang pun kat am isi bar kani kadi kawin ki daw ba ki briu hi ki samon banjit ki arsaka nomor ba ka cincur ka dhengkali po shulong kamdi tang handi ka jaka hari haman kaleng kali ka jaka bingi ya ki suru bingi ya ka cincur ka dhengkali kalau ka shapa pala liam besi ka jingir ka surong ka jingkamnya ka ba along la pelan la long kum hapo basa janskan han hayodo hak ba hap shiprung re pingan kat barung tong ban lat ya janti dai Petken ka surok apo mulai muripan apo masar ish ka bas fa tias fa surok
Kodru kod kencaru kenca sabah kakaludru kumcu lihat nanti yang ni sutunat baru nomor ba kapui klo iru utang ni ru karit kumcu kumcu dong ki kuwe kecaka. Mentapan ngalak apa yang ni apa mulai stand bus ban kajing blok jikamnya ang neru ka along bala palat liam sha peli sak surok na yakran shu sudah ki mau siap kendo mti thau shu ban la dei ba shong hakum ki auto ni ki skutar le la long kum ba shu sha kadru shanalan tarbet ni surok te tangba hanga shimat ikan wal ada ka surok ka jot ra thai ka sniu kum kum noru ni haban shuhuni kum tu nomor ba dei manga bat mu pi budget kini kini khmat kijongi ban pelong siem ki nomor ba wala ki di makna ki shakri pat ba andre dei ka jile ka jonga jong pi bro khot wa pelong ki bikin sumbah ya ba bikin nyan kelai ngi upat ba
Dia mentang lah apa yang artat ni kajaka bang haban sengi abat bang ande chala ki jong ki kam ki jam. Dia ngangit ba piru kunjuk punya bun kam hi. Dia ngisi kendo pan hakoi pat ke video betmai ke jonga. Ban what ya klip ban ya share ban like ya comments ban subscribe dulu kunjuk ya kan ke channel. Koblei shibun.